Sudah beli chicken, Mas Bro senangannya chicken. You kan pesan, Papa. Dan you take pedal ya. Oke, Mas Bro ben milih. Kali gini. Kalau ini ya, itu cuma bahasanya ini kan bahasa. Gue ngerti kayak ayam udah. Kalau chicken ya paham iki enak-enak. Itu ayam loh. Lah iya ayam. Udah. Masa aku ditakoni balaku, kok kaya kowe to gitu. Jajan paket tuh ya? Iya kan? Mas paket toh? Iya. Saya ben tiga dewe ngono. Tambah pesanan Ini nih, modifikasi nih, ganti gak? Nah ya, wonten jarene Mas. Bisa tambah pesanan iki to, tambah ada pesanan. Udah ganti sapa iki? Ya sih karemu sih jarene Masmu. One time all chicken together work over. Mana sih? Mas ini tuh spaghetti nih kan? Spaghetti. Ini loh. Tuh, harus sampai chickennya lah. Nah. Spicy loh. Spicy sampai pedes ora? Pedes ora? Tidak pedes. Ya wes yang ora pedes ya. Iya. Iya. Apa? Momenane sing anget. Sing anget ndi? Terus ada sing anget. Lah kuwi lho, ya kuwi. Hot lho. Hot coklat, hot tea. Kuwi coffee milk tea lho. Nah, wes. No ya? Enggak tambah No, gitu. jarene Mas Mungga. Iya. Nah. Wah, spicy. Pilihnya jarene Mas chicken. Ayame. Ayam tok. Ayam sak paket dinggo kabeh. Endi sepaket. Ya kuwi berarti. Pedes ora? Pedes. Sing ora Ayam pedes. tok? Iya, ayam tok maksude dinggo kabeh. Ya. Rasane nggo sego lah. Nggo sego nggih apa no. Lho. Ya wes. Pedes nih. Apa ya? Arep mulah mix ya kena. Oh, Dijadikan 1-3. ya kuwi ya. Tambah satu. Nah, sama mau Masmu neh. Kurang 5, Masmu mangan ayam. Tangan kene. Iya, mangan kene. Masmu cuma ya kan dia mang wis 5 to, tambah neh ngono lho. Anu kayak nak sapi tua cukup Yang ini. mau kena kena di cancel berangkat. Ya wes nak kena di cancel. Kemudian ayam aja, masa tuh sego tok. Lah yo sih. Terus anak jane ayam nasi. Hah? Terus anak nasi. Iki ngene iki lho. Ya wes ini anu lebaran tuh cancelin sing ndek mang lho, cancelin sing ndek mang. Iki anak nasi nih. Ya tuh ndek video guys. Omi ana umbene lho iki. One day, right? Not every day. I know. Pamilan. She want to cancel the first one that one. Kayak gitu bakal nasi 5 orang itu enggak? Kita tahu sama saya gitu. Tidak. Tidak. Sing gitu. Dapur. Nah, ya wes heeh. Iki. Ya, Iki ya. iki ra. Iya kuwi bener, heeh. Chicken enak tuh. Saya berarti nasi tok kan ya so. Jadi want to take another. Nasi. Ya. Jadi gak pesen burger loh ya. Saya tok. Iya, medium. Kayak loro ya sih. Ada nasi ra? Gak. Aku gak. Aku burger kok. Karto. Apa? Burger ayam aku. Desi saya. Emang aku gak pengen masuk wah. Aku burger ayam.
Aku cheese aku cheese. Di cheese. Yo beef kuwi. Beef kuwi. Beef iki. Aku mau beef. Cheese. Cheese beef mau. Kan ayamnya enak toh. Iki. Nah, kuwi lho. Heeh. Aku beef. Tidak. Ini mang kita. Wis ngono ae lah. Iki gak nggo. Aku Ayo. ya. Lah karek Desi iki. Wis serahmu cah. Aku bagi minum nih. Camilan. Karena sama bae kowe nak. Desi bantu serahe dhek, sak karepe dhek. Suwen apa? Sing apa? Tadi minum mau. Aku apa? Aku minum loh. Iya ra. Milone iki adem tok nang omah aku. Milo adem. Aku wis ndek mangae. Aku ndek mangae. Wes. Tak kabeh krim. Nyoba kowe njalukan es krim njaluk aku wegah. Ya. Oke, udah siapa? Ada lagi sekali kan. Kita kurang. Masih kita. Ya. Iki wes enak sirup pola. Ya wis gak apa-apa Mas Mi. Iya. Iki kowe. Heeh. Nasine Heeh, loro. Burger. Burgernya berapa? Loro pakai Iya. Apple pie. Ana tambahan apa ora? Pas aku takok. Wis. Wes gak toh? Ya. Es krim masih tak Apa? Bagi wong loro es krim. Wait. Finish? Kan tidak ada es krim. Sharing together. The before finish the menu. Kok nek sadurunge bar kok mau Mas arep ndelok sik. Apa? Ice cream, don't take now. Now take all will be. Cuma tuh ini ready no. Lo mikir ke doa enak. Kos to kono. Visitasi Pak Jene kae. Ini situ wes. Masmu saya bendelok. Kayak joci. Iki kan lho nonton pasti tak ae iki sudah jadi situ. Situ iki. Betul. Deh. Dicek first. Dicek first. Oke, anak. Ya, itu satu spaghetti, Papa. Ini loh. They want beef. Wis tak. The new one. Wis gak ning ngombe nih. The new one. Yeah. You want? I take ready spaghetti. I take spaghetti and chicken burger. Wis. Wes. Pay by cash, huh? Nah, Wis. cash. Tunggu cash kan bayar deh. Wis ya, betul ya. Ya. You check some more you need or not. Betul. Enak. Melone lho, wis ya. Wes. Tak kok mbak sebenarnya. 93. Iya. Iya. 400 no? 100 something ada. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. 413. This got to 300, 200 sama. Pesanan 3189. 3189. 3288. Maaf nanti suka dibantu panggil ya. Iya. Permisi mohon maaf. Terima kasih. Kan kita tahu putar. Kan gini tau.
Kamu nggak ada ngelawang? Ada apa? Saya kene. Kene malah ijek. Mana malah apa? Nih. Sembilan tiga. 3293 2000 It's waiting minimum 15 minutes. iya Terus akhir aku. nah makannya gue Tapi gak You know how much this?